Mantap euy, boga kabogo anyar bahenol deui lacaot. Sirian bae tukang lawang dah. Heuy, tanggurak laweng. Saya tadak Oh, ya orek taneuh meureun. aing kitu bae lah teu kadeuleu bae. Di dieu aing ye he. Rai kadut. Heuy, laweng. Hei, dieu Naon aya. ieu? Kunaon di sisirian bae sorangan? Temeng gembira. Gembira kunaon? Boga bogo anyar, Menang di mana kabogona? codean dong. Alabatan kosmos mah dicode. Oh dia mah hina teh Montoknya. montok bahenol. Serang, wah. Woi, Nyaho mah. nan yang geus ieu gitu. Bawa kamu gede. Boga anyar dong. Nan kama- Mantep. Nan kamar jang geus putus. Enggak situ baik teh hararaya nih. Sombong amat. Doang aja swing Nipu. teh nya yeun nya. Kalau inget banget dia. Oh, dia masuk itu, Bang. Layak, woi. Kabogona dia mau goreng be. Emang masih payu. Oh, pirang jadi glowing, woi. Dong goreng bawang. Oh dulu ya. Mantap. Karena aing mah ya. Cerang, kuari manges di sopela. Sopel, ternyata anti bedul reungit. Ini nu eta marat sama anti goreng bawang. mereungit. Oke, eta naon eta pakunya? Lah ini mah. Gerila Kos lah yang diuk. Kalau geus gerila diuk. Si ulah we ku pamarentah. Gerila diuk. Arenak teh. Aing kerap. Kok, hari dia kamari mau si Roman kemana gitu? Wah eta si Roman dibawa ka kidul karena dukun nya. Dukun cabul badeng. Eta lah dong nage. Woi, banget. Wis, naon ya? Ya sekieu bae. Pan dia boga kabogo. Nah, Dia pan boga kabogo dia. boga dong. Mantap su. Mending geus kieu bae. Kapeuting ajak kami nganjang. Kabehan ieu. Supaya nyawa eta beungeut kabogo dia dong kumaha. Aku siap. Oh, mantap. Geus teu. Gelis, muncrang. Karena ieu teh geunan kan romehun. Mantap su. Bedulurun. Wal kabogo dia jeung kabogo aing. Mualah lu ayo mincrang, putih bahenol. Sombong amat. Glowing banget, glowing harang teh ya kulit. Doang lagi. bitis. Edan, rapi amat dia, Mbak. Kemana gitu, Mbak? Hoi, rapi amat dia. Bareng kemana? Sombong. Mulu-mulu rapi ya. Aneh, nganjang dia gitu ya. Nganjang kemana? Bau dia mah. Bau kumain kemarin kan udah beli Prancis nggak party. Bisa. Untung ngalah juput warinya. Mau darah media. Wow. Harus diberesin apa ini? Karena berkotok Berkotok. Bikin di sana berkotok. putih 66 di pagi. Beuh, dah kayak bombe kieu he. Bombe singit. Nggak sengitnya gitu kacimu dia. Oh, dah. Kayak jahe dah kayak mandi sih. Iya. Sengit dong bu, saya engkir, saya bolong. Iya. Dong oleh tanah teh ngileum-ngileum. Kemarin kan menang beli Prancis. Oh iya sengit-sengit nama ya parfum nang belinya. Kemarin kan ke Prancis. Buka duit di mana dia ngajual Mbak? Tuh, aing ngajual semua. Ngajual imah. HS di mana dia? Edan dia. Aladin teh mas. Macaprak dia Medan. Terus kalau gabung-gabung jeung kami gabung. Renak Ayo, guys. ganteng pula. Kuat ya. Wih, dah kabeh anjir euy. Selfie. Ayo dia selfie, oh selfie, saya anggen. Potongan. Foto we selfie lah. iPhone. Mantap namanya. Mantap su. Nang di mana dia yuk? Anjir pleh. Aduh. Nang di Samsung Kapan mereknya Samsung? iPhone dibaca. Sang. Woi, dia tahu kurang ya. Samsung. Oh, kan bapak anak. Sa. Ya. Kan bapak dia ya boleh. SAMSUN. Oh, Samsung. Samsung malah ada lengkap. Renek keng mah. Dari ya. Iya baca nata. Sa MSU iPhone. Paling. Nang kino kalau ombri teh dirongsokan ya. Lah, pada kemarin ke Prancis. Pinerak-rak. Ngajual kini-kini. Ay, nang kemarin ako bubo. Ay, dua pa yung isi ko ka urah. Una ay binang di sa tumilyar. Sombong amat. Tapos ay isi ko pra. Bohong itu cek dari ada. Bohong suka mako benageo. Panas rok kayak panas. Panas tuh.
Panas. Bau bau kebjur. Nanti apa disaruakeun jeung bol. Oh, woi dia mesti buka kabuku jan. Caneng bikinnya parawan. Si main buka kabuku sih Geus model. lo mingrang denda. Beungeut doang karo. Kirna Weh gitu. hinda. Swing makanya kabuku dia nya. Piraku kuning. Mau dia kanu Sahrini nyaho tuh. Main dong gitu. Enggak dia. Sahrini gitu bahen lo. Oh, bolan sabolan. Tingkuh heula tuh boloon. Balik ka buku si sakelong. Oh, tah eta percaya. Ini terakhir buktikan main jadi suka puting-puting aja. Malah aku dia mah dulu bitis nage karadakan. Ya aku jadi glowing tak. Kayak buktikan nih penting. Nah, buktikan. Sia ajak lu ya. Ulah pengarunan alam jagat tuh. Ulai, sok saya sok anyong sok kempet. Lu nyadak aja karena batu meuseuit ieu kuring mah. Jangan lu euy. Jangan bae. Ajak boleh. Ulah poho bedanya ngorokok sabatang. Supaya wau kana bigang lu embe we moal poe. Bener. Anjing Pangkeden ulah sawat lah. Pangkeden ulah sawat. Aku udah angin lah. Kula tukar. Bae ya. Kucing lalaman ge. Udah dari semani. Mandi yuk. Nah, di pandian ku dia. Lain maksudnya ya sorenya. Nganjang Nganter siang ya orang siap-siap. Kayak main nyampur ya. Sarung itu dari ulang isin ka bogo aing. Ayo, Mandi. Oh, siap nih. Tanya sama orang. Kan saya jalan motong. Sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Katakanlah. Ayo ke yang Woi, bang. Ada kemana? Balik. Orang amat dong paria. Sore mandi kami balik. Kayaknya ngubah motor sore amat tuh. Kamu dia membagi ngabuburit aing mah. Ayo balik ke boga imah. Aing ngarek anjang sih. Mana iya? Nganter sih ya boga kabawa anyar cenah ka pacar anjang. Mantap banget lol. Mantap sih. Hei. Enak kayak mah. Hari dia ngumbang. Yuk. Sempak Iya, saya. astronom. Masya Allah. Curiga ini. Sabawa dia mati ya gila. Masuk. Aina anda yuk. Mama iya dia mah. Ditren dengan jalan tang. Oh, ketang mau iya. Jomblo sampo sih bodoh tuh. Oh, bisa bae. Iklan ya HP aing. Siap. Kan eta. Woi, anti eta woi, anti corona woi. Di eceran 500 gope. Anti corona. Ayo balik dia. Aing namun kanya aing lu ya. Oh, siap. Oh, anjing. Ngilu mah. Ayo tunggu aing. Oh Tuhan. Mantap. Mantap. Iya dikayang-kayangkeun ku aing ieu. Bikang mantep bahen no, mencrang, mantap su. Majar bleh, mantap. Aing lah tadi tuh lah. Tanpa majikan aing, mantap su. Ya bosan kali. Alhamdulillah puasa ya. Alhamdulillah puasa aing tadi ke buka jengan tadi. Jeung puluh piung dah mah. Kuain kacium dari kerburang apa dia beli. Jeung si Rakim. Ya Kim. Oh, jeung aing. Puasa. Iya. Oh, samunian. Lain puasa tuh orang datang merok aing mah. Beri lo aing. Kadung keisukan ka mana? Ku kayang-kayangkeun ieu. Bikang mantap. Beleng. Jadi dikayang ngaharen mak teh mantap su. Kerburang teh ngomongkeun dikang teman Jar kamu. bleh. Anjing nabrak aing mah di. Nabrak dia. Wah, dah mah. Oh, iya. Eta aing mah. Mau kembang kitu dak. Oh, aing. Ka mana teh dah? Naon asupna ka ieu masih tono cie eta. Oh, ya. Orang ka ieu masih tono mah teu boga adil. Tuh, lalaki kabeh anakna. Oh iya. Oh, nya kayak masih tono nya. Kira aku tenek merek kembangan si Tono. Oh, jago asup. Oh, asup dinya kan? Oh, asup. Tinggal.
Ada woi. Tiga ini. Tiga ini. Aku indung kolot na di anjangan na. Oh, meureun. Ambuna. Oh, ambuna meureun ya. Rang da lain. Nama. Rang da. Terus kolot dong. Coba yuk. Coba yuk intip yuk. Ada orang tadi kan jaga lipit dulu orang anca-anca. Kamaran dari ya, woi. Yusuf Rahman. Emang kemana sih, Rom? Nah, cenah aja. Sini. Di mana sih? Ceng di mana dia? Ceng? Sini. Jadi mau warantini lagi si Tono. Kita disuruh menusuk mereka masih Tono. Oh. Tapi Roman tadi asup kayak masih Tono. Semua ya lah. Ayo samper ke orang. Ayo. Madu kecil tadi. Ayo kami malah lempang baik kami motor dah. Ayo dorong. Mana so? Aduh ya, datang tika di jam 10 ya. Lumayan ada chat ya. Kata baik kelas 2 dibalas. Nah, ya goreng ya. Abu goreng-goreng tuh dong gitu. Allah. Anjing setan. Kita ada di dinya setan dia. Ngalang-alang aing doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya saya. Ini Anu di Coden teh nya. Oh, cantik si Mbak Heno. masalah kita. Oh, mas, kelak. Bu hapek. Wow. Dibalik anjing. Kudu kanu dia. Oh, gitu dah, bagus. Los teh dia. Sama Dagang mana mama? mana Allah bobo. Bobonya. Iya, aduh, aing karunya amat. Anu di mana kita? Ah, adi itu teh Cilacap. Cilacap. Oh, kuna baru tuker banyak. Indah, dake. Kita berjero kadinya. Dina foto mah bahenol ieu. Mencrang, bringay, dong kokopong. Ya, kenal. Iya, Ben. Kapan ditunggu pandata? Yang Itu kali Kak. kalau tapi kayak di batu. Ya, Mau kan tadi bisa borok dong iya. Iya, Wah. Maya. Yo Mak. Endung kayak deui kan Murhaim. Mau nato. Mana kopina tuh? Aku nama kopi. Poho ama. Aya peletok. Oh, bu di dapur ya. Iya. Kayak doang. Aing boga et tadi ya. Yang boga it bunga Mana? buat nek. Makasih. Kita dong layu. Layu. Heeh. Ulang beli di mana ya? Eta di tuh di pipir nang nimu. Supaya nah mati rumah padanya. Atunya burungnya. Ya. Udah bersih aing. Hah? Oh iya nya. Coba intip ya. Ayo siap. Gimana? Bikang nama. Saya gak aneh ya. Tadi ikut dia. Tapi mirip si Tono sih ya. Saya tak. Saya nu ngintip. Hei. Saya tak. Berak pan ngomong. Nono. Berak saha. Saya taruh. Yang saya tayang. Saya tanya. Biar tadi ngomong. Hei, di dia dak
Man, Sa kapuho aja nya man. heeh. Iya, Mincrang kan? Mincrang bahenol. Atuh ya maman aing bogoh ya maman. Ini bahan Gelis ya, gitu. gelis teuing mah. Hoi, tangkurak dia aja di yuk. Oh, ngajang. Kan ada kadar ya. Aing di yuk nih. Nek daun. Barang cenah dia. Goreng bawang dia. Geus dirurung cenah bitis. Nges, wah isin orang wah di dia. Ngerti di rumah. Oh, eta dong semen gitu teh bitisan. Birak-rak. Iya. Enak kayak mah. Ngobrolan situ namanya. Oh, nges sekarang aneh kayak. Mending dia punya tah, dia kurang nyata. Hanu trok he. Paling mah. Minta tuh aing minta. Yang sahur. Balik. Nges baca ulah ngakombahan kabugaing bae. Dari ya. Dari nges dia punya tah. Dia punya tah. Diuk geran. Penghormatan dia geran dia. Dia. Udah pengen budak rutik. Mana kopina? Oh, urang mah teu mau keletok. Jadi yang antena Arak teuing mah. Aing mah ada curiga yo. Ane ya? Dong si Tono. Si gan. Ain, ge. Ah dia kenal-kenal. Kayak lagi naik motor lah bisa yang kenang-kenangan teh nya. Bisa cerai gitu. Curiga. Asaing tuh jadi jadi kan. Entah amun dulu nanti jauh mah. Coba Bisa jadi. Jadi tarik naon eta? Lagi fotoan heula kayaknya. Tungguan heula tuh. Kami tak mau lihat. Ulah dari mah. Neng daek teuing kana goreng bawang. Ini warna tedak kan. Kayak lah. video atau Jangan kami mah yang kue ieu. Kopi aja gitu. Teu mau urang mah poho. Gerilo aing miskin ada dia. tadi kan mah duit ke dia Star aja burung rok. Kayak coba eta teh ulah ditungkupan bayang deui kami mah. Nah, ulah ini spray gitu. Spray. Ih, tanggun poho aing mah. Spray. Ulah na ini foto. Bedul. Wait dia orang nipu aing dia anjing. Setan naon eta? Buka heula buka anjing. Dia nipu